rushaka gufatira ibihano Neta- Netanyahu. Yoav Gallant uyu ni minisitiri w'umutekano muri Israel, naho Netanyahu ni minisitiri w'intebe, ukongeraho kandi n'abandi bayobozi batatu ba Hamas. Hanyuma rero nyuma y'ibyo hari ibihugu byaje gushyigikira ko Israel igomba kuba Palestine igomba kuba igihugu. Muri ibyo bihugu harimo ibihugu byo mu Burayi ndetse n'ibyo muri Afurika. byo muri Afurika ni ibihe Byo muri Afurika harimo u Rwanda na Congo n'ibindi birimo. byemeye se ko Palestine igira Byatoye yego ko Palestine igomba kuba igihugu. Yego. Hanyuma rero mu byatoye ko Palestine igomba kuba igihugu harimo ibihugu birimo nka Ireland, harimo ibihugu birimo nka Spain, harimo ibihugu birimo nka Spain, Ireland n'ibindi byinshi. Muri ibyo bihugu Israel yabirakariye ndetse yatumije ba ambasaderi bayo bari muri ibyo bihugu, ivuga yuko batari bakwiye kwemera ko Palestina igira ite iba igihugu, iba leta yigenga, hanyuma minisitiri w'intebe minisitiri w'ububanyi n'amahanga yitwa Israel Katz niwe wavuze ko ibihugu nka Espagne byafashe icyemezo ngo byahisemo kwifatanya n'abantu birirwa bica abana ngo basambanya abagore ku ngufu, baza no kurekura amavideo. Didiaze kudufasha nubwo udakoresha video ukoresha ifoto, turebe ifoto y'abana batoya b'imyaka mikeya barimo batwarwa imyaka 11 batwarwa na Hamas. Hanyuma Israel ikabaza iti ni gute mwemera namwe mukemera kandi no muri abo bantu batwawe harimo n'abanyu, kuko bari abana bamwe bagiye bafite ubwene gihugu bubiri ubw'Abisiraheli n'ubw'icyo gihugu. Ibihugu rero byakuwemo abambasaderi babyo ni ibyo bihugu bigera kuri bitatu, ni Ireland, ni Norway cyangwa Norvège na Spain cyangwa se Espagne. Ariko mu byatoye ko Israel igomba kuba igihugu ni ibihugu 143 byatoye yego, ibihugu 9 nibyo byatoye oya, n'ibihugu 25 byifashe. Mu byatoye yego byo muri Afurika nakubwiraga harimo Uburusiya, byo muri Afurika harimo u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko ngo ndavuga ibiri hafi. None uru rugamba Israel yatangije rwo kuhangana n'abanyaburayi iri burushobore? Urumva aho ngaho uvuze ingamba ebyiri, hari urugamba rujyanye n'iby'ubutabera ku cyemezo cya ICC, hakaba n'urugamba rwo kwemerera ku bihugu bimwe ko Palestina ari igihugu cyigenga. Ibyo ngibyo urumva ni ingamba ebyiri zitandukanye. Sinzi ngo turebe kuri iyi ngiyi yo kuba igiye guhangana n'ibihugu byemeye ko Palestina ni igihugu cyigenga, kuko Palestina ni igihugu cyigenga bizagora Israel kuba yakomeza kurwana urugamba irimo. Uko byagenda kose, uko mbitekereje jewe, hari ukwemera ko Palestina ari igihugu cyigenga kwa Espagne, Norvège n'ikindi gice cyose cyabyemera gutyo. Ariko hari no kuba wari umwanzuro ushobora kuva mu kanama k'umuryango w'amahoro ku isi kugira ngo koko bibe implemented n'isi yose muri rusange. Inama yaricaye, kwicara kw'inama bifitiye competence, baratora bifitiye competence nyine kugira ngo bijye mu bikorwa. Rega gutora ikintu cyo cyemezo hagoma n'abantu bo kucyandonsinga kugishyira mu bikorwa kugira ngo gine gishyirwe mu bikorwa ratification yacyo. Rero n'uburenganzira bwa buri gihugu kuba cyakwemera ko Palestina nayo ari igihugu kikabyemera ukwacyo uwa babiri bilaterally. Kugira ngo rero byemezwe ku rwego mpuzamahanga, sintekereza yuko abo bantu barimo batora ari ibintu ugomba kugenda kuri system kuvuga ngo ni majority ngo yatoye ngo yagize ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkibaza biramutse bigiye muri Security Council, Amerika nyine igashyiraho veto ikabyanga, bizagenda gute? Espagne zabyubiriza nka Espagne kuko nta gihugu gihaha ku kindi, urumva? Ikindi kibyemera ukwacyo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntihaze imyanzuro ikaze ku rwego mpuzamahanga, usanga nta kintu bishobora gutanga. Kuba igihugu kwa Palestina se bitwaye, igihugu kigenga kwa Palestina bitwaye ki Israel? Biragitwaye cyane kuko na nubwo Israel na Palestina ntibirumvikana ku mipaka yabyo, ku mipaka ntarengwa. Hari ubutaka Israel kwanza ikintu cyambere naheraho, nabyo hari ibihugu by'Abarabu bitaremera ko Israel ari igihugu. Yego, nabyo ni ikibazo, bigize ikibazo kwacyo kuko ni impungenge kuri Israel nazo. Ubwo ubundi byakabaye ko biba ari ibintu biri consensuel, ibihugu byumvikanyeho, bamwe bakwemera abandi bakwemera abangaba, ariko hanakanagenwa imipaka umwe wese yumva yuko ari imipaka yiwe. Dufate nk'urugero ku ntambara yabaye mu 1967 nyirango na 7 yitiriwe iminsi 6 guerre de 6 jours, 6 day war. Ubutaka Israel yari isanganywe ku ikarita yayo
bwahise bwaguka cyane kuko aho yafashe yahise haguma cyane cyane nko ku butaka bwa Libani na Syria mu misozi bita Golani. Urumva Israel iramanuka ku butayu yari yarafashe bwa Misiri, ubu butayu bwa Sinai, ubwitu bwa Sinai buri kuri Misiri, ubwitu bwa Negev buri kuri Israel, buhindura izina bugeze kuri Israel. Aho ngaho Israel ibasa kuganira na Misiri, ibasubiza igice kimwe cy'ubutayu, ikindi irabugumana. Ariko nk'ahantu yafashe muri West Bank mu gace bita Cisjordanie, Israel na n'ubu ngubu iracyakomeje kwagura imbago, igenda ihubaka yongera ihitiza n'ahatari ahayo. Abantu baribaza ese Israel izakomeza gufata ubutaka igarukire hehe? Ese ubundi Palestina yo yumva yuko ubutaka bwayo bwaba bugarukira he kuri Israel? Rero bigiye mu cyifuzo cya Palestina kubitaranemera Israel nka leta, byaba bivuze ko Israel itariho. Icyifuzo cya Palestina yasubirana na Israel, bikaba birasibanganyije. Icyifuzo cya Syria cyasubirana Golan Heights. Urumva icyifuzo cya Palestina cyafata igice kimwe cya Jerusalem, kandi Jerusalem ni umurwa mukuru wande wa Israel mu myumvire y'Abayisraeli, mu gihe Palestina ivuga iti natwe ni umurwa mukuru wacu. Ibi bintu kubijyamo hubutse ngo Espagne ngo nubwo waba u Rwanda uwari wese ukabijyamo hubutse ugendeye ku marangamutima. Urumva kuki byita guhubuka se? nuko impande zombi ziticaye hamwe. urimo kumera nk'urimo gufana kubera amarangamutima ngo Gaza yarashwe ngo iki n'iki muti bira bibombe bwo kuri Gaza lazima bigende gukina gutya. Adatutira faso umwanzuro wa kwemeza ubwene gihugu ubambe intuze independence y'igihugu runaka, kwigenga ku gihugu runaka, utavuye ku bafite amakimbirane ngo bicaze hamwe. Nubundi no gushoza ni nko gufata amavuta peteroli ukayisuka mu muriro. Aba bose imbaraga bafite bagombye kwicaza systeme y'ibihugu bibiri bituranye cya Palestina na Israel nitava muri consensus ya bombi ngo bicare hamwe, uzaba urimo uteza intambara. Kuko nibyo nakubwiraga ngo nuvuga ngo Palestina irigenga, urumva ubwo uyihaye na Yerusalemu hafi ya yose, cyangwa se uyihaye icyitwa Israel cyose, kuko cyahoze ari Palestina kera Israel itarabaho, irahita ikomplaining ubutaka bwayo bwose ibutwaranye n'ubwa Israel uyu munsi, kandi wemeraga ko Israel ari igihugu. Ubwo mu yandi magambo aba Benjamin Netanyahu baba bumvikanisha ko kwigenga kwa Palestina, kuko Israel ituye mu hahoze ari Palestina, kari gusibanganya Israel nanone iri uyu munsi, kandi nawe ntabwo wabyemera. None se kwigenga kwa Palestina ntabwo nanone byavuga two state solution. Two state solution jewe ivuye mu biganiro bya bombi, it's okay, genda byemera, kubera ko nanjye Palestina nagomba kubaho nk'impeye ku butaka bwahoze ari ubwabo, ariko se n'ubwabo bugarukira he? Israel iracyafite inyota yo kwigarurira wanze itaragira na za Bethlehem haracyari muri Palestina. Urumva Israel iracyafite inyota yo kugera kure kugera he, kugarukira he? Nanone ikibazo Palestina siyo mu nyota yayo iramutse ivuze iti twigenga, yo yagarukira he? Ntiyaba igifite ya nyota yo kuvuga ngo n'ahantu Israel yakoroneje muri koloni juive aho irimo kugenda yigarurira, nayo ntiyaba irimo ikihifuza, kandi Israel yamaze kuhatera imiyenzi. Birasaba rero kuganira, bakavuga bati Israel musenya ahangaha ntabwo ari ahanyu. Urumva kuko Israel iragenda ishaka nko gufata nk'ahantu muri West Bank, igaca koridori ikavuga utahane tuhashaka, igaca koridori yigeze aho ishaka. Ubundi akenshi ukuntu nabonye babikora, bakora ibyitwa settlement, imidugudu, bagahita bagenda bagafata wenda nk'umudugudu bakawukura ahantu bakagenda bakubaka imasisi. Ngaho tekereza nawe igihugu cyabo niwe cyagarukiraga uriya mudugudu ahantu uri uzaba wubatse ku butaka bwa Israel, bagahita baca koridori igerayo, bakora inzira ijyayo. Niba hari ikiyaga, niba hari amazi n'iki byose bakajya ku kironda, kuko babarusha imbaraga. Ubu buryo uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel yahisemo gukoresha bwo guhamagaza abambasaderi b'ibihugu byemeye ko Israel ko Palestina yaba igihugu kigenga, buraza kumufasha kugera ku ntego ze. Biriya ni ikimwaro. Urumva kubahamagaza se nashaka birukane ko Israel idatunze Espagne ntitunge Norvege, nta n'amafaranga ibarusha. Ni ikimwaro kurinde, ni ikimwaro kuri Netanyahu. Rega yacanze karita nabi muno ntambara ya Gaza, yararwanya nawe arakabye. Ntabwo azi ko isi yahindutse, aracyazi ko ushobora kugenda ukitunira ku baturage ukabica nk'uwica ibimonyo. Isi yaramurakariye cyane. Yashoboraga gukurikirana Hamas yamurasheho ku itariki 10 z'ukwa karindwi umwaka ushize. Yewe tekinike za gisirikare nyinshi zatuma urwana na Hamas ariko utisha abaturage bangana kuriya, ngo ukura impinja kuri oxygene n'iki bintu nk'ibyo.
Netanyahu ni ikimwara afite rero, ari frustire, afite depression aho ngaho, arimo guhamagaza uwabonye wese, kandi ahubwo aho kubahamagaza yo yitonda muri iyi ntambara, urumva. Uwabahamagaje ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yego nyine, ariko ni guverinoma byose byitirirwa Netanyahu. Ubundi Israel yamenyereye gukanda abarabu kuko nabo bajya bayikanda. Ibyo gukandana rero aho isi igeze uyu munsi, isi yose ifite amateleviziyo, ifite WhatsApp, ifite buri kimwe cyose. Yarizi ko Abisirayeli baba barwana ku burenganzira bwabo, ariko uburenganzira bwabo burakabye, bwataka ibitaro, bwataka ikindi kintu nk'ibyo, barakabije mbega, sibyo. Ariko iyo aza kurwana iyi ntambara yitonze, nirihamagazwa n'izi ntoki arimo gutungwa. Reba nk'iyi ntambara Israel imaze amezi atatu no kuri 6, ikubye inshuro hafi 10 z'abantu maze kugwa mu ntambara y'Ukraine n'Uburusiya. Yimaze imyaka igeze kuri 3. Byarakaje isi rero, baravuze bati ntago ari ibintu. Ariko nibyo nakubwiraga ngo isi nayo nifata imyanzuro irakaye, nkuko na Netanyahu yafashe umwanzuro arakaye, nabo bazahinduka nka Netanyahu, ntawe uzabura utundi. Bose bagombye keeping restraint, bakitonda, bakwitonda, bakazishaza hamwe Abayahudi n'Abarabu hafi ya bose, urumva, bakafata icyemezo kiri consensuel kuri two state nations zituranye, urumva. Ariko igihe cyose umwe azayifata afite uburakari, ntacyo bizamugezaho, cyane cyane ko nta mupalestina uzimura umuyahudi, nta n'umuyahudi uzimura umupalestina ahantu atuye. Israel yarekuye amafoto n'amashusho yafashwe mu gihe cy'ishimutwa ry'Abisiraheli ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, agaragaza uburyo Hamas yafashe, igashimuta, ikica, ndetse ikanafata ku ngufu bamwe mu bana batwarwaga muri ariya mafoto. Ukeka ko kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga Israel Katz yarekuye ayo mashusho, n'andi avuga ko ari burekure, kuko aya ngaya yarekuye ejo saa 12 zo muri Israel, avuga ko hari n'andi ari burekure, hari icyo biri butange ku kuba bagarurirwa urukundo n'isi cyangwa bakagirirwa impuhwe n'isi? Ibyo ari byo byose, kimwe mu bintu byababaje Israel cyane ni ukwigereranya ngo na Hamas. Aho ngaho ni muri ICC, ariko hano turi kuri ibi. Oya, ntabwo ari muri ICC gusa, ahubwo no muri iyi myanzuro bafatiye imyanzuro abitwa ba Ismail Haniyeh bayobora Hamas, urumva. Ni muri ICC wa mugani ngaruye, ariko nanone wa mugani banafatira imyanzuro abantu bo muri guverinoma ya Israel. Iyo rero iyo balance iza hagati ya Israel na Hamas niyibabaza Israel, ariko ubundi se bose ibyo bakora byose byenda kumera kimwe. Abantu baje bica abantu ari ahantu bari muri festival, aba Hamas Israel nahita imanuka n'imizi n'imiganiro gusenya Gaza. None se ubundi batandukaniye he? Ku mpande zose wabafata kimwe yabakosheje iki? Ikibazo nibazaga, yego, aya mashusho minisitiri w'intebe arimo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga arimo kurekura, hari icyo ari bufashe kugaragariza isi ko Israel nayo yarenganye, ikwiye kurenganurwa no kongera gukunda? Icyo nkubwiye ni iki ngiki, arimo kugaragaza amashusho, ariko n'isi nayo ifite andi mashusho y'ibyo yirwe ikora muri Rafah nahe hose, na kandi iyo n'isi isenyera abantu. Ntacyo byafasha rero, kuko niba ari amashusho ari influencing ikintu, ariko n'abandi nabo bafite influence y'andi mashusho nabo bafite, kandi yigaragaza ku binyamakuru mpuzamahanga, none sinango bakayarekura. Ari aya ngaya ku isi arahari, urumva, ari n'ibyo Israel ikora nayo birahari. Isi rero ahantu igeze mu kigiragano gishyashya, ntabwo tukiri muri bya bintu bya kera bya fanatism. Wabonye abana bigaragambye muri Amerika, b'abanyeshuri, abazungu, abirabura bose bari hamwe. Abantu barashaka isi imenya ko ikiremwa muntu ari nk'ikindi, abantu bangana. Ubundi se Israel ifite uburenganzira bwo kumara abanyagazi bicisha inzara? Biriya ni ibintu koko. Icyo ni kimwe mu byaha iregwa muri ICC. Biriya ntabwo ari byo, sibyo? Kuko urebye ukuntu Abayahudi bababaye cyane mu gihe cya Holocaust, sibyo? Bagombye kuba barakuyemo isomo ryo kumenya ko ubuzima ari nk'ubundi, bo nabo ntibarenganya abandi. Ariko ibyo ngibyo baragiye ntibabitonaho konte, sibyo? Barahemukira abantu, barabuza icyo kurya, barabuza kugira gute, bati muhungira hanga bakabasangayo. Ntabwo isi yo muri 2024 ishobora kubyemera biriya bintu. Ikinyamakuru Bricks News cyatangaje yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ngo rufite uburenganzira bwo gufatira ibihano cyangwa guhamagaza perezida w'Uburusiya, ariko rudafite uburenganzira bwo guhamagaza abayobozi ba Israel. Ibyo bivugaho iki? Uti? Ikinyamakuru cyitwa Bricks News cyanditse inkuru ivuga yuko ubuyobozi bwa Amerika bwavuze ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rufite uburenganzira bwo guhamagaza no kuburanisha abayobozi b'Uburusiya, ariko atari aba Israel. Kubera iki? Nuko nyine Abarusiya basanga bari banayungwa n'Abanyamerika, ariko Abayisraeli bakaba ari inshuti za Amerika, cyangwa nuko ibyaha bitangana. Oya, byose ni kimwe. Ahubwo se byose ko nta gihugu kiri sinyateri ku ntuze, ko nta gihugu cyashyize umukono kuri ICC. Ubundi se barya impaka ziki? Ubu rero Uburusiya ntibwemera ICC, Israel ntiyemera ICC, Amerika ntiyemera ICC. Ariko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi
baciye mu muvugizi wabo Joseph Borrell bavuze yuko urukiko ICC niruramuka rusohoye impapuro zo kumuta muri yombi akaza mu bihugu byabo bazamufunga, which means Israel ntabwo yemera ICC, ariko mu bihugu 124 byemera ICC niyibeshya akabikanagiramo bazamufunga. Reka tuvuge ngo bazamufunga. ukeka yuko Vladimir Putin yaza muri Afurika ari kumufunga? ICC ni cyabakanga ihimbira ku banyafurika gusa, ntabwo yafunga Netanyahu, ndabikubwiye. Uburayi se burimo kwikarakasa gutyo ngo bwafata Netanyahu bitari mu marangamutima ya Amerika, bwamukoraho iki? Ko nabwo burinzwe n'ingabo za Amerika zo muri OTAN, haba ku kirere no ku butaka no mu mazi. Uburayi budafite Amerika ko butabaho, ko Putin yabuzingazinga umunsi umwe. Ntabwo Uburayi bwakora ikintu gitandukanye n'icyifuzo cya Amerika, ntibishoboka, ntibyakora. Bivuze ko ibyo ICC ivuga ntacyo bimaze. Ni amagambo ariya ICC ya Madame Fatou Bensouda akiri umushinjacyaha mukuru yigeze kwigira gukirizimiza yikoza hasi yikoza hejuru ngo ishaka gufata ngo ingabo za Amerika ngo zishe abaturage muri Afghanistan bakoresha ya madrone n'iki byose. Nawe bahise bamufatira ibindi bintu bimeze nk'ibihano, baramukanga akajya agenda atitira hanyuze hose. Ariko se shaka ko si yubatse ntacyo bakora Netanyahu, urumva? Nta n'uwana mufata. Abayahudi bafite influence ikomeye cyane ku isi, nabo ba Joseph Borrell bivugisha biriya, hari igihe usanga ari Abayahudi, urumva? Bafite n'amaraso ya Kiyahudi n'iki byose. Warabyumvise bane ese kuba Umuyahudi no gukora amafuti n'amafuti yahari ntakosorwe, ntabwo ari amafuti adakosorwa. Nawe uri Israel wakora, ntabwo wakwica abantu kugira ngo bamare, ariko imirwanire yayo. None se Israel niyo yateye Hamas cyangwa Hamas niyo yayiteye? Erega nayo ifite legitime defense zo kwirwanaho. Niba igihugu cyateye nukurenga imbibi gusiga kabyo, ariko nabitakabye kukibakabye. Nicyo kibazo gusa, icyo ntabwo cyajya mu rubanza. Kuki kitajya mu rubanza kandi bica abantu? None se ntabwo bayica? Niba bo reka nkubaze, icyo gihe buriya Hamas ifite puissance militaire nk'iya Israel, ubushobozi, ifite ibisasu bingana nk'ibya Israel, ikagira indege nk'iza Israel, ikagira buri kimwe cyose, iyo yashyiramo imiyaga Israel. Hamas ifashwa na Iran, abayifasha ni benshi, igafashwa n'ibindi bihugu byose ntabwo ibuza abayifasha pe, ariko niba ntabwo rero ibuza ubushobozi. Ubushobozi ntabwo barayijegeje ubu ngubu igenda ikambakamba. Ariko Hamas na bamwe mu Barabu bafite ubushobozi nk'ubwo Israel ifite, n'inkunga na partnership nk'uko bivuga, basibanganya Israel. Reka dufate nk'urugero ibisasu 300 Iran iherutse kurasa kuri Israel. Ziriya misile ni nyinshi, zasiga zisenya, zarisiga zishyize hasi imwe mu mijyi ya Israel, nuko nyine bashoboye kuzisamira mu kirere. Erega tujye turya kuri intention abantu bafite, urumva? Abarabu nabo bamwe na bamwe bafite ubushobozi nk'ubwo Israel ifite, bakora nk'ibyo irimo gukora muri Gaza, nayo bayihindura ivumbi. N'abafata imyanzuro bajye babanza gutekereza kuri icyo ngicyo, ahubwo babicaza nyine baganire, bavuge bati mushire uburakari bwanyu bushingiye kuki, wegarukira aha ngaha. Ariko kureba ngo muri Gaza hakozwe ibi ngibi ugatwagwa n'amarangamutima ngo yewe abanyagaza barashize, nuko ibibombe byabashiranye Israel ikababombarida, nabiyo baza kubona ibindi bisasu, urumva? Basibanganya nabo Israel nka kuriya kuntu. Kwanza Iran siyo yatangaje ngo izasibanganya Israel ku karita y'isi mu gihe cy'ubutegetsi bwa Ahmadinejad. Koko so wagira ngo yarakinaga, hari umuperezida uvuga ikintu akina se buriya. Icyo umuperezida kenshi avuze burya ngo urebye nabi ukareba nabi ngo yakora ikintu utatekereza ko ashobora gukora. Reka tujye dukomoze gato ku rupfu rwa perezida Ibrahim Raisi w'igihugu cya Iran uherutse kwitaba Imana, avuguye mu mpanuka y'indege. Hari Umurusiya witwa bamwita Vladimir Solovyov